Yes, ni breaking news n'amakuru yihutirwa tugezeho muri aka kanya. Biravuga ko mu gihugu cy'u Burundi hamaze kuba ihirikwa ry'ubutegetsi cyangwa se coup d'etat, gusa nta rwego na rumwe rwari rwabitangaza yaba no kuri radio y'igihugu mu gihugu cy'u Burundi. Gusa amakuru akavuga yuko uwitwa General Prime Niyongabo, uyu ni chef d'état major, niwe wari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, amaze kubuhirikaho uwitwa Evaristo Ndayishimiye. Ni nyuma y'igihe kitari gito bivugwa ko hari umwuka mubi mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi buriho, cyane cyane mu mugambwe w'ishyaka riri ku butegetsi, no kuvuga ishyaka ryo ku butegetsi rya CNDD FDD. Ingingo zikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe zirimo kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma rero amafaranga bakabaye bahabwa akajya mu mufuka we. Ibyo ni byagiye birakaza cyane mu buryo bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi. Ibi rero binavugwa ko mu gisirikare cy'u Burundi bamwe mu bakomeye cyane barimo na General Chef d'Etat Major Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, nawe yabicungiraga hafi areba icyo yakora kugira ngo mu by'ukuri uburenganzira bw'abasirikare bari kujya kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwubahirizwe, babashe kuba banakurwayo. Ibi rero bivuze iki? Niba koko mu by'ukuri nk'uko amakuru ari kutugera bivuga, biravugwa yuko mu rugo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye rwamaze kugotwa, ndetse bikavuga ko ikibuga cy'indege yaba icyitiriwe Melchior Ndadaye ndetse n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura byamaze gufungwa kugeza amagingo angaya n'abasirikare biganjemo abarinda umukuru w'igihugu ndetse n'abarinda abayobozi bakuru mu gihugu cy'u Burundi. General Neva, uyu ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, kugeza amagingo aya nubwo urugo rwe rwamaze kugotwa, ntabwo amakuru atugera avuga yuko atari muri uru rugo ndetse n'umufasha we, ahubwo ngo bahasanze abakozi gusa mu rugo rwiwe. Neva yaba ari he kugeza amagingo angaya? Hari amakuru avuga yuko akimara kwikanga iryo hirwa ry'ubutegetsi cyangwa se iyo coup d'etat yateguwe n'abarimo General Prime Niyongabo, Neva ngo yaba yamaze kwaka ubuhungiro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nshuti ye Perezida Felix Tshisekedi, bamaze igihe banabanye neza muri rusange. Ese koko coup d'etat yabaye mu gihugu cy'u Burundi? Reka dutegereze turebe ngo mu by'ukuri itangazo wenda riri buze gutambuka kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se wenda no ku kindi gitangazamakuru muri rusange. Gusa iyi navuga ko yaba ari coup d'etat itunguranye cyane ndetse inabaye hari umwuka mubi, yego mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa se no mu basirikare mu gihugu no mu bayobozi bakuru, ariko ntabwo navuga ko ari coup d'etat itaba itunguranye, bitewe n'uko ubundi nka coup d'etat muri 2015 yageragejwe ku butegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza. Bivuga yuko Nkurunziza ntabwo ari mu gihugu, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hari hamaze iminsi imyamirizo myinshi cyane yamagana Perezida Petero Nkurunziza washaka kwiyamamariza manda ya gatatu. Mu by'ukuri ni manda itaravugwaho rumwe, cyane cyane ko yari inyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi, ikindi ikaba yari inyuranyije n'amasezerano yarusha mu gihugu cya Tanzania. Yari inyuranyije n'amasezerano yarusha mu gihugu cya Tanzania. Icyo gihe rero ni coup d'etat yari yateguwe ndetse witwa General Godfrey Niyombare wari ku ruhembe rw'abakoze bagerageje iyi coup d'etat, ariko ikaza gupfuba. Byavuga ko yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ariko kuva icyo gihe aba bayobozi bakomeye, abasirikare bakomeye, abanyapolitiki bakomeye, abanyamakuru bakomeye bahunze igihugu cy'u Burundi, bagerageje gushaka gusubira mu gihugu cy'u Burundi ariko bikanga. Bivuga ko batangiye rero gukwirakwiza politike yo kwangisha Perezida Neva ubutegetsi, abandi bategetsi ndetse n'abaturage muri rusange, ku buryo bizamuviramo ikintu gikomeye cyane cyo gutangira kugabwaho ibitero bya hato na hato n'abaturage kutishimira gahunda za leta abagezaho. Ni nako byari bimeze muri iyi minsi. Ngira ngo urabizi ko mu minsi mike ishize twarabagejeho inkuru y'umwe wavugaga yuko barambiwe amagambo ya Perezida Neva, ati amagambo atajya ibikorwa nta cyamariye abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Byari bimwe mu byakomezaga kugenda bivugwa. Ese koko Neva ake kashobotse? Neva ibyo birarangiye kugeza amagingo angaya? Reka dutegereze tumenye ngo radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi biraza gutangaza ihirikwa ry'ubutegetsi rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ese koko General Prime Niyongabo niwe bamaze gufata ubutegetsi kugeza amagingo angaya? Natwe tutezeranije amatsiko kumenya ngo ni iki kiri kuba mu gihugu cy'undi kugeza amagingo angaya. Nyuma yaho tumenye aya makuru, turakomeza tuyakurikirane, turaza kugenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu tumenya ngo General Prime Niyongabo akoza akantu, nuko abarundi bakunze kubivuga. Hanyuma rero mu bahunze igeragezwa ry'ubutegetsi rya 2015 ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza, harimo benshi bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye, harimo Tanzania mu nkambi zitandukanye ndetse mu Rwanda mu nkambi ya Mahama,
abandi bakaba nyine bari mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Byavugaga ko rero witwa General Godfrey Niyombare ngo nawe yari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rwahakanye kenshi cyane ko atari mu Rwanda. Gusa runavuga ko Uburundi bwasabaga ko u Rwanda rwakohereza bagerageje kudeta mu gihugu cy'undi bahungiye mu Rwanda. U Rwanda ruvuga ko baje mu Rwanda nk'impunzi badakwiye gutangwa, kuko babishe amasezerano arengera impunzi muri rusange. Uburundi rero byaje gutuma bufata ingingo ikomeye cyane irimo gufunga imipaka yose yo ku butaka ihuza iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza amagingo anga imipaka iracyafunzwe. Ibi rero byagize ingaruka zikomeye cyane ku buhahirane bw'ibihugu byombi, yaba u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nubwo imipaka hejuru mu kirere ifunguye indege zibasha kugwa, ariko cyane cyane abantu benshi bafite ubushobozi buke bakoreshaga imipaka yo ku butaka bajya guhaha mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se Abarundi nabo baza guhaha mu gihugu cy'u Rwanda, abandi baza gusura inshuti zabo mu Rwanda, abandi bajya gusura inshuti zabo mu gihugu cy'u Burundi. N'ibikorwa ubonaga ko byakorwaga ari byinshi cyane. Abanyarwanda bajyaga mu bikorwa bya siporo mu gihugu cy'u Burundi, Abarundi bakaza mu bikorwa bya siporo mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kuva nyine imipaka yo ku butaka yafungwa, urujya n'uruza rwaragabanutse mu buryo bugaragara cyane. Hanyuma uyu Neva yagiye avugwaho byinshi cyane, ndetse no gushyigikira umugambi wari wose wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se gushaka uko bakura ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Muribuka ubwo yaganiraga n'urubyiruko rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, yavuze ko urubyiruko rw'u Rwanda ruboshywe. Yashimangiye amagambo ya Perezida Felix Tshisekedi, bavugaga bombi ko urubyiruko rw'u Rwanda ruboshywe, ngo rukeneye kubohorwa, ngo bakavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Kandi mu by'ukuri nk'uko Abanyarwanda bagiye basubiza na Perezida Felix Tshisekedi, ntabwo bigeze babasaba ubutabazi, ntibigeze bavuga yuko ubuyobozi bw'u Rwanda baburambiwe cyangwa se bubayobora nabi. Ibyo rero ni amagambo yabo ku giti cyabo. Neva rero navuga ko umubano we hagati n'u Rwanda ntabwo wifashe neza, ndetse kuva yanakohereza ingabo z'igihugu cy'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gufatikanya na FARDC ndetse na FDLR mbibutse ko ari umutwe w'iterabwoba wagiye ushinjwa guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi wiganjemo n'abasize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ntabwo rero ari ubwa mbere kudeta yahwihishwa mu gihugu cy'u Burundi, cyane ko hari igihe uyu Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi ubwo yashikaga mu gihugu cy'u Burundi mu ijoro ryo kuwa Mungu, mu ijambo yashyikirije akaba yariyamirije ibihuha byo gutembagaza ubutegetsi ngo byakwiriye igihe yari mu makungu, ni ukuva mu mahanga, aho yari amaze iminsi igera kuri 7. Icyo gihe rero hari mu kwezi kwa cyenda, hari ku itariki ya 10, Ndayishimiye yari yerekeje Havana muri Cuba mu nama ikomeye cyane ibihugu bikomeye hamwe n'igihugu cy'Ubushinwa, ahavuye akomereza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama rusange ya ONU. Hatarashiriwe icyumweru kimwe gusa agiye ku mbuga nkoranyambaga, nibwo handutse amakuru yavugaga ko habayeho gutimbagaza ubutegetsi bwiwe, akavuga ko rero ibihuha bitazwi neza aho ngo byaturutse. Mu ijambo yashyikirije ashitse mu gihugu icyo gihe, Perezida Ndayishimiye yagize ati urabona bavuga ngo Abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga, aho barashobora rero kuvuga ngo ndashobora kubahagarika ntibashobore gukora, bose bagume kubihuha. Ati ugaca uguma, ati ubakubita ibihuha bagaca basiba gukora inzara igaca ibimara ejo. Ndayishimiye avuga ko ibi bihuha ngo byazanywe ngo n'abahora bashaka gucafuza Uburundi kuko babona bwongeye kugira ijambo mu makungu, ni ukuvuga amahanga. Ati abo rero, ati nibo uzosanga bavuga ati none tugire dute, ati nitwaja kubesha ati mu makungu ivyo twahora tubesha ino, ati ari ababibeshuza, reka basi duca umutima Abarundi bagire umutima uhagaze. Uburundi ni kimwe mu bihugu byavuzwemo kudeta nyinshi cyane muri Afurika, uharuye izashobotse ndetse n'izabarijwemo zose hamwe ni 11. Ndashimiye yagize ati kera, ati twaraciye muri ivyo mugabo, ati ubu dufise imitima iri hamwe, uraryama uzi ko uzovyuka ukaja mu bikorwa, ati mugabo ibinebwe, ati niba abandi nyene baca bavuga ngo ikiyago gisumba ikivi, baca bigira muri ivyo bihuha. Ariko ubu ati nagira ndabasabe, ati ntihagire umuntu azongera guhamuka ngo yumvise ibintu we avuga ivyo wabonye. Uretse ibyashyikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uwo munsi, ubushikiranganji bw'intwaro n'umutekano bwatanze ubutumwa kuri X bwiyamiriza ivyo bihuha inyuma y'indwi bitanguye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo bashikiranganji bavuze ko buhumurije abenegihugu bose ko atanzu iriko irasha, amahoro n'umutekano ni vyose mu gihugu, ntihagire uwuha agaciro ivyo bihuha, ati basamaza, ati bumvirize gusa ivy'indongozi zabo zibashikiriza.
Ndayishimiye nawe yagize ati baravuze ngo uwuja kuba mu Burundi agira amaso ntagira amatwi, none kubera iki twaciye tumera amatwi maremare aho gukurura amaremare? Ati dushirire tugire amaso maremare, ugumye urumviriza ibihuha ati ubuherayo. Yongeraho ati nagomba kubaremesha kuko aba ahandi ati mubandanyije ivyo ati mwumviriza ivyo ejo tuzosoza twicaye. Akaba rero ari President Evaristo Ndayishimiye. Ibihugu vya Afurika vyabayemo rero amakudeta menshi cyane ayakunze nayabarijwemo kuva mwaka w'1952. Ati Afurika gwirika ubutegetsi mu myaka igera kuri 3 ishize. Hari ku itariki ya 30 Kanama Gabo igisirikare cyakuye President Ali Bongo ku butegetsi nyuma gato yuko atangajwe ko yatsinze amatora maze kimufungira iwe mu rugo. Tariki 26 kwezi kwa karindwi no kuvanya Nyakanga muri Niger igisirikare cyafashe ubutegetsi gifunga President Mohamed Bazoum. Tariki ya 30 Nzeri Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré yakuyeho Paul Henry Damiba wari umaze amezi 8 afashe ubutegetsi akuraho leta yose. Tariki ya 24 Mutarama igisirikare cyahiritse President Roch Kabore gisesa leta n'inteko ishinga amategeko. Tariki ya 25 Kwakira Sudan General Abdel Fattah al-Burhan yafashe ubutegetsi avano akanama kari gategetse igihugu kagizwe n'abasirikare n'abasivile. Hanyuma tariki ya 5 Nzeri Guinea umukuru w'umutwe w'ingabo zidasanzwe Colonel Mamadi Doumbia yahiritse President Alpha Condé wari uherutse kuvanaho manda za president. Hanyuma muri Chad igisirikare cyafashe ubutegetsi nyuma yuko President Idriss Deby arasiwe ku rugamba. Umuhungu we General Mahamat Idriss Deby ni president bacyuho ibituma rero hatabaho guha ubutegetsi mukuru w'inteko ishinga amategeko. Gicurasi 2025 Mali Colonel Assimi Goïta yahiritse President Bando avuga ko atagishijwe inama kuminduka muri leta yari iyungirije ndo. Hanyuma igisirikare muri Mali tariki ya 18 Kanama igisirikare cyahatiye President Ibrahim Boubacar Keïta kwegura nyuma imyigaragambyo yamagana leta. Reka mbashimire rero mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.